Turashima Imana uyu mugoroba kuba hano mu itorero rya Methodiste United. Mbere yuko wenda tugira icyo tuvuga, ngira ngo abantu bose bashobora kuba batuzi, ariko nimba hari abatatuzi, je nitwa Runyambo Sengor, turutse muri Methodiste Libre, ndi umushumba, turi hano Kampala. Amen. Ubwo ibindi byo kwivuga byo mu ikanisa ngira ngo ndabirenze ibyo, keretse wenda uwo kenera kumenya izindi detaye twobonana nyuma y'amateraniro. Ariko rero nk'uko twari tuvuze, twishimiye kuba hano uyu munsi mu itorero rya Methodiste. Mubishe ko navuye muri Methodiste, ni naho ni Methodiste, gusa nyine abatubanjirije hari ukuntu bagiye bahinduraho amazina, kuko muza amateka ya Methodiste yatangiye yitwa Methodiste, igenda igira andi mazina nyuma, ubwo bamwe bakitwa ba United, abandi aba Free, abandi nandi yandi menshi ndi turi buze kuyasubiramo yose. Ariko igikuru cyane nuko turi abana b'Imana twese, ari abari muri Free, ari abari muri United, n'abari mu yandi mazehebu mugani w'abiwacu, twese turi abana b'Imana. Igikuru si ukuba ubarizwa hano, igikuru si ukuba ubarizwaho turi, igikuru nuko twese dufite intego imwe kandi dufite umwami umwe. Haleluya. Icyo rero nicyo kigomba kutunezeza, ariko kandi turishimira kuba hano muri Methodiste United. Nubwa mbere tugize amahirwe wenda yo gusangira ijambo ry'Imana, dukunze kuhataramira, dukunze kuhakorera ibindi bikorwa, ariko ndatekereza ko ari inshuro ya mbere, hari ishimwe rikomeye cyane umuntu agomba kuzamura, kuba tugize amahirwe yo guhagarara hano. Duheze Imana icubahiro. Haleluya. Ishimire nanone ubuyobozi cyangwa se abashumba batugira icyizere kugira ngo tuze kuba hano. Bashumba, Imana ibahe umugisha. Ni privilege, ni ubuntu budasanzwe twagiriwe kugira ngo mudutekerezeho, muze kuduha uyu mwanya. Twabihaye agaciro kuva umunsi mutubwira ko mwifuza ko tubana, kandi twumva ko ari iteka ridasanzwe ku buzima bwacu, kugira ngo tuze kubana n'abera b'Imana mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Hari igihe rimwe na rimwe ibintu bimwe tubifata nk'ibisanzwe, nk'uko wa muririmbyi yavuze, ukumva ko byari ngombwa kuba muri Methodiste, ugufata agatuti, ufata mikrofone, ariko igihe cyose ugize amahirwe iyo kugirirwa icyizere cyo gukora igikorwa runaka, haba kuvuga ijambo ry'Imana, kuyobora amateraniro, kuririmba, uzaza uzumva ko ari amahirwe, ni opportunité ugomba kubizaza umusaruro. Ndetse bibaye ngombwa umwanya ubonye uwukoreshe neza, kuko hari abantu batazamenya agaciro k'umwanya no guhabwa amahirwe yo kugira icyo uvuga. Ugasanga wenda baguhaye iminota, ariko warangiza ugasanga uyikozemo nyine ibintu bitagombaga gukorwa. Ndifuza ko iminota yose ndibuze guhagarara hano iza kubagirira akamaro, kandi mugire icyo mwunguka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero ndabashimiye cyane, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ndetse n'abakristo bose muri rusange, abaje guterana kugira ngo tuze kubana uyu munsi wa none. Ndatinze wenda nari gushima kuri byinshi, ariko kandi ndagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana, kuko niryo ryatuzanye hano. Nta yandi makuru, nta yindi mifomoro dufite, nta yindi message twazanye, ni ukuza kuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndabakiriye rero kugira ngo iminota yose tugiye kumara, Imana iduhe kunguka ico yateguye kuduha uyu mugoroba. Bambwiye ko tuzaganira, nabajije umushumba mubaza nimba hari teme cyangwa se hari ijambo murimo kwiga mwifuza ko twaganiraho, kuko njewe mu miterere yanje mba numva nifuza ko ntari buze kuvuga ibintu bibushanye cyangwa se bihabanye n'umwuka abantu barimo, cyangwa se n'igihe abantu barimo. Buriya rimwe na rimwe ntukavuge amagambo atajanye n'icyateranyije abantu. Tuvuge abantu wenda bari kuri Noheli, ugahagurukana amagambo yo kuzuka kwa Yesu, cyangwa turi muri Pentecoste ukavuga kuvuka kwa Yesu. Ibyo bintu kera uba wishe amakuru ajanye n'igihe abantu barimo. Ariko tuganira ambwira ko nta message idasanzwe yifuza ko twaganira, ati uko umwuka azabayobora ariko muzaganira. Hanyuma
hari ijambo rero maze iminsi ngingahe ntekerezaho ry'ubwenge. Amen. Ubwenge ni naryo tugiye kuganiraho, ubwenge bw'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubundi isi irimo akavuyo kenshi, isi irimo urusaku rwinshi, irimo akajagari kenshi, irimo amakuru menshi, irimo abantu benshi, irimo ibikorwa byinshi, irimo impinduka nyinshi, irimo iterambere ryinshi. Amen. Ariko rero muri ibyo zose kugira ngo tubashe kuyibamwo tutagize icyo dutakaza mu buzima bwacu bw'indani bwo mu mwuka ndetse no mu buzima busanzwe, hari ikintu dukeneye kuruta ibindi byose. Amen. Icyo dukeneye ni iki? Ni ubwenge bw'Imana. Numva rero ngomba kubasangiza iri jambo twasomye hano muri ibi bice bibiri twasomye, ariko ndaza gufata umwanya utari munini cyane. Nabajije umuyobozi wa gahunda umwanya ndi bukoresha, ariko ndiyampaye iminota, ariko ndabizi ko ndibuze gukoresha ijanye nuko mbona mwiteguye kwakira. Duheze Imana icubahiro. Haleluya. Umugabo umwe baramubwiye ngo uzurya umutsima ungana gute? Aravuga ngo umutsima ngo urya bitewe n'imboga afite. Iyo ari imboga nziza apeti iraza akarya munini, kandi imboga zaba mbi ntaho komeza kwihamba ku mutsima udafite imboga. Mwese murawukunda murabizi. So nanjye rero biraterwa nuko mbona mufite nimwe muza kuba nk'imboga rero kugira ngo mfate umwanya munini hano nubwo mutari imboga. Duheze Imana icubahiro. Haleluya. Mu by'ukuri mu bintu dukeneye mu buzima bwa buri munsi, mu miryango yacu, mu itorero, muri sosiyete, aho tuvuka n'aho dukorera, aho twirirwa, ibintu dukeneye cyane kuruta ibindi ni ubwenge. Kandi ubwenge ntawamenya uko abusobanura, ariko turaza kwifashisha ijambo ry'Imana wenda n'ubundi bumenyi butandukanye. Ubwenge ni iki? Reka aricyo duheraho. Ubwenge ni iki? Bakubwiye ngo umuntu w'umunyabwenge uvuga ko ari umuntu umeze gute? Murambabarira ngira methodology y'abarimu cyane kubera ko nakoze ubwarimu, kandi mba numva ko no mu rusengero nakoresha uburyo bwo kwigisha. Ubwenge ni iki? Ubwenge mu Kinyarwanda cyangwa se mu Kinyamurenge, mu ndimi zacu, hari igihe iyo tuvuga ngo umuntu ni umunyabwenge tumurebera mu byo yize, tukavuga ngo uriya muntu ni umunyabwenge. Yarize buriya azi Igifaransa, azi Icyongereza, azi matematika, azi imibare myinshi, azi imvugo nyinshi, yaraminuje. Abakecuru nibo bazabivuga neza ngo yaraminuje, yamaze amasomo yose, tukavuga ngo ni umunyabwenge. Siko bimeze? Ubu ngubu bavuze ngo abanyabwenge nibahaguruke, wenda umuntu utararangije diplome ashobora kugira complexe akabatse ndahaguruka mu banyabwenge, ndi umunyabwenge. Ariko kandi tugomba gutandukanya ibintu bigera kuri bibiri cyangwa bitatu. Hari ubumenyi, hakaba n'ubwenge. Iyo tuvuga umuntu wize, umuntu ufite diplome, ufite degree cyangwa ufite masters, PhD, abo ni abantu bafite iki? Bafite ubumenyi, connaissance, knowledge. Abo ni abantu bize, bafite amakuru kuturusha wenda abatarabyize. Hanyuma rero ubwenge ni ikindi kintu gitandukanye cyane cyane no kwiga no kumenya indimi zitandukanye, no kumenya domaine zitandukanye, science, ibintu bitandukanye. Kuko muri Bibiliya iravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi niryo tangiriro. Mu yandi magambo niyo debi, niyo kugira ngo umuntu atangire kwitwa umunyabwenge, ndavuga muri perspective ya Bibiliya, mu maso, mu buryo bwo kurebera mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ufite biriya byose twavuze, ntabwo ari uwize Makerere, ntabwo ari uwize Harvard,
nta nubwo ari ufite diplome nyinshi mu nzu n'amasertifika menshi. Iyo umuntu amenye ko Imana ibaho, iyo umuntu asobanukiwe ko hari Imana yaremye ijuru n'isi, akamenya ko hari umuremyi, hari ikintu kiri hejuru cyangwa se hari umuntu uri hejuru y'abantu, ubwo dejo aba atangiye guhumuka. Bibiliya iravuga ngo abasa nk'uwinjiye muri baby class. Amen. Uko agenda akomeza kumenya Imana arusha kuyimenyaho, uwo rero akomeza kuba umunyabwenge, akomeza kuba umunyabwenge, akomeza kuba umunyabwenge. Bwana asifiwe sana. Kubera ko dufite abantu benshi bize, bafite ubumenyi, bafite amakuru ya siyansi, ariko batari abanyabwenge. Mwari mubizi ko umuntu ashobora kuba yarize ariko atari umunyabwenge? Nukuvuga ngo Imana muri komparezo yayo, ufashe umukecuru utarageze muri baby class, ugafata uyu mukecuru akaba yaramenye Imana, yarasobanuka Imana kwibaho, ugafata n'umwana umusore warangije amashuri yose ariko tubaha Imana, Imana yavuga ngo uyu ni umunyabwenge, uyu ni igipfu. Kubera ko muri Zaburi igice cya 14 Bibiliya iravuga ngo umupfapfa ngo aze yibwira mu mutima we ngo nta Mana ibaho. Doze Imana icubahiro. Nukuvuga ngo umuntu uko yaba ameze kose, ubumenyi bwose yaba afite, ariko atemera ko Imana ibaho, uwo ni umupfapfa. Kandi umupfapfa ari nyuma y'igipfu, igicucu. Ni mubi cyane, ni umuntu uteye ubwoba. Bwana asifiwe sana. Niyo mpamvu iyo urebye mu bwenge busanzwe, abantu bize rimwe na rimwe usanga ari baduteje ibibazo. Abize ubwenge bw'isi ariko batize ubwenge bw'Imana. Ntabwo ndimo kurwanya abize, kandi naje ndaciga n'umuntu ndacyakeneye kwiga. Uzasanga umuntu yarize nk'ikiganga, yarize medicine, docteur ya medicine, ni umuganga, ariko ugasanga anywa itabi. Uwo nguwo yize ikiganga, kandi iyo banditse ku itabi bazandika ngo fumer est préjudiciable à la santé. Mu yandi magambo, kunywa itabi byangiriza, birabujijwe, byica ubuzima. Ariko yarangiza akarifata akaba ndetse yaje gukora ama operation no kubyaza no gukora ibindi byose, kaba ngo reka banza nywa agatabi kugira ngo abone. Abandi ni abafilozofi, ni abantu bakora mu makampani akomeye, ariko akabanza kwidroge, akabanza akanywa amadroge kugira ngo abone energy, abone za mbaraga zimufasha gukora ibintu adatinye. Uwo rero mu maso y'Imana aba ari igicucu, ni igipfu. So ubwenge ni iki rero? Ubwenge iyo birivuga ngo umuntu ni umunyabwenge, ni umuntu ushobora gufata ubumenyi afite, arya amakuru yose azi, akayahuza n'ubuzima bwa buri munsi, bikamuviramo gufata amadecision no gushakisha ibisubizo, gushakisha amasolution ku bibazo by'abantu. Uko niko kuba umunyabwenge. Ubwenge ni uguhuza amakuru ufite n'ubuzima bwawe bwa buri munsi, warangiza ukamenya uburyo ubaho. Abanyabwenge tuzi ko bakomeye cyane, nibo bakora ziriya amabombe nucléaire, ibibomba bya rutura, nibo bakora ibintu, mwana ziriya mbunde zose ziri mu kurasa muri Russia na Ukraine n'ahandi hatandukanye, ndetse n'iwacu muri Congo. Bariya ni abanyabwenge bazikoze, ni abantu tuzi ko ari intiti, abanyabwenge baminuje. Ariko ubwenge bize ntabwo ari ubwenge bubahesha gukiza abantu. Kuriya bafite ubushobozi bwo gukoresha bwa bwenge bukora ibisasu za kirimbuzi kugira ngo bice abantu, bakabukoresha mu bundi buryo bwo kugira ngo bakore ibyo kurya, bakore imiti yo kuvura abana, bakora amafaranga n'ibindi byinshi bituma abantu babaho mu mutekano n'amahoro. Ariko kubera ko ubwenge bwabo batabuhuje n'ubuzima bwa buri munsi, bubahindukira ubupfapfa. Niyo mpamvu rero navuze ngo mu isi irimo impinduka nyinshi, mu isi irimo ibibazo byinshi bitandukanye, dukeneye ikintu cyitwa ubwenge. Haleluya. Ni nako Paulo yavuze ngo maze kumva uburyo mukomeye, yarimo avuga abakristo b'Efeso,
maze kumva ukuntu mushikamye mu by'Imana, mubikomeyemo cyane, mubizi cyane, simpwema kubasengera buri munsi, mbasengera urudaca, saba Imana yo mu ijuru ngo igire gute, ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Iryo sengesho rero ndagira ngo tuze kurisenga uyu munsi tuvuga ngo Mana waduhaye ubwenge, tukagira umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Kuko ijambo ry'Imana riravuga muri Hosea 4:6 ngo ubwoko bwanje burimbuwe buzize ignorance, kutamenya, kandi ngo ubwo mwabuze ubwenge ngo naje nzagira gute. Imana ntishobora gukorana n'igipfu. Iyo ubuze ubwenge Imana ikwigizayo kabati iki ni igipfu, kandi nta wodiringa n'igipfu. Nuwo sanga nawe urimo kuvugana n'igipfu. Abanyabwenge tuvuge mu buzima busanzwe mugasanga nkandize hagararanye n'igipfu, karatora ibintu hasi, karicara mushobora kuvuga ngo uyu muntu yagize ikibazo, kubera ko niba tudashobora kwicarana n'ibipfu, n'Imana nawe siyo yokorana n'ibipfu. Hanyuma rero hano twasomye ijambo Yakobo yavuze. Ubundi muri iki gitabo cya Yakobo kibamo ubwenge bwinshi. Yakobo yavuze hejuru y'ibigeragezo, uburyo tugomba kwifata mu bigeragezo. Avuga hejuru y'ururimi, uburyo umuntu agomba gufata ururimi rwe. Iyo usomye iki gitabo cya Yakobo, ibyo ni ibintu yavuze. Avuga kutarobanura ku butoni, avuga ibintu bitandukanye cyane. Ariko ageze hano muri iki gice cya gatatu avuga ubwoko bw'ubwenge. Nibwo ngiye kubabwira muri aka kanya gatoyi. Aravuga ngo ku murongo wa 13 ngo ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga ngo niyerekanishe ingeso nziza, imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge. Bwana asifiwe sana. Hepfo aravuga ngo ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshere ukuri. Hari abantu batongana bavuga ngo bari mukuri, hari abantu bagira amakimbirane bitwa ko bari mukuri. Ariko iyo umuntu ari umunyabwenge ntabwo ushobora kuja muri ibi, kubera ko ubugiye kubeshera iki. Kubeshera ukuri ni ugukora opposite, ni ugukora ikinyuranyo, ni ugukora ikintu gitandukanye n'icyo watekerezaga ko ariko. Nimba muri abanyabwenge ntimubeshere ukuri. Ku murongo wa 15 aravuga ngo bene ubwo bwenge rero ntabwo ari bwo buza bumanuka buvuye mu ijuru. Hepfo rero asite avuga ibintu bine, avuga amoko ane y'ubwenge. Niyo ngiye kuvuga mu mwanya mutoya, hanyuma wenda tuze kugana ku musozo. Aravuga ngo icyambere ngo bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ngo ahubwo n'ubwenge bw'iki, bw'isi. Iyo ni kategori, iyo ni type ya mbere y'ubwenge. Ni ukuvuga ngo hari ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'iki, bw'isi. Ubwenge bw'isi ni ubuhe? Ubwenge bw'isi ni ubwenge tuvuga wenda bwakavukire, umuntu avukana mu muryango wabo. Ni ukuvuga ngo umuntu utarageze ku ishuri, utarize na maternelle, ibyo rero zose hari akantu k'ubwenge agira. Buriya iyo tuvutse ababyeyi bacu batangira kutwigisha ngo iki ni kibi, iki si cyiza. Wakora mu muriro bakavuga ati ibi ni bibi. Wakora ku mashanyarazi, ubwo gani hano mu mujyi bakavuga ngo ahangaha ni habi. Wakora ku mbabura bakavuga ati ibi si byiza. Noneho kugenda ukura, ugenda ugira ubwenge bwo kubyibuza wenyine. Ni ukuvuga ngo umwana yageze mu myaka 3, 4 ntabwo ashobora gukora ku muriro aho ubona ko ari umuriro. Deja batangiye kugira gute, kugira ubwenge. Ubwo bwenge rero ni ubwenge bw'isi twigishwa n'ababyeyi bwakavukire. Amen. Ariko Yakobo aravuga ngo bene ubwo bwenge rero sibwo buva mu ijuru, n'ubwenge bwo mu muryango, bwo mu basita no mu banyabyishi no mu basinzira no mu mirara yacu twese. Yesu ashimwe cyane. Ubwo n'ubwenge bw'isi. Arasubira hepfo aravuga ngo ubwo bwenge n'ubundi buriya butujana mu makimbirane, mu ntonganya, mu bindi n'ibindi. Aravuga ngo n'ubwenge bw'iki, bw'inyamaswa bantu. Ubwenge bw'inyamaswa bantu ni bene ubuhe? Ubu rero n'ubwenge bwa kabiri aribwo tuje kwiga mu masomo. Aya ngaya bazabita ngo ni amasomo y'iki, yinda, amasomo tubesha ubuzima. Aya yo gushakisha umugati.
biriya twiga muri za filozofi, za psychology, za chemistry, twiga muri medicine, muri economy, kugira gusa ngo uzabone amafaranga kukubeshaho. Kandi twabona umuntu yarize akabona akazi, aguze imodoka, aguze inzu, tugahita tuvuga ngo dore umunyabwenge. Abandi bana barize, barasomye kwera, byaye abana b'ubwenge. Ariko ubwenge nabwo ni n'ubwenge twigishwa n'isi, ubwenge bwo kumenya amahimba n'amayeri yo kutubesha gusaho hano mu isi. Ubwo nabwo ntibwamanutse buva hehe? Ijuru. Ndetse ikinyarwanda cyavuze ijambo rikomeye ngo n'ubwenge bw'inyamaswa. None se niba ari ubwenge butwigisha gukora ibisasu, bukatumarisha ku buryo utera igisasu kigahita gisenya inzu, kigasenya n'abantu, wagitera ahantu mu kibuga cy'indege hakaba ikinogo nk'akijya namwe mwabonye, ubwo bwenge n'ubwenge bw'inyamaswa abantu. Nibwo bwenge batwigisha muri za management, abakora mu mabanki. Urabona ngubu hari ubwenge bw'isi nyine, ubwo ngubu turimo kuvuga nibwo butuma abantu bakireya amabanki. Muzamwira ngo banki kuri hari ikintu kidasanzwe se ikora, kukubwira ngo Monsieur Salama zana amafaranga yawe tuyakubikire, kubera ko twabonye ko bashobora kuzoya kwiba, wayashira munsi y'igitanda imbeba zikayarya, wayagira ucyo umugore akayakoresha ibyo udashaka, none urayaduheza, twe turayakubikira nta kibazo. Umunsi uzayakenera uzaza tuyaguheza. Ndetse bakaba bati nuje kuretira urakoresha ATM ariko turagukata 500, ayarasigara muri banki. Ikindi kandi kugira ngo ufungure account dukeneye byibuze umutwaro uza gukipinga konte yawe, nutawusigamwo tuzayifunga kandi ukamumva birakwiriye, ukamuyatangana umunezero ngo ngaho nimumbikire, ukazana miliyoni 2 3 ukazishiraho ngaho. Wamara kuzibika ukagenda ukicara, amafaranga yanje ari safe. Mukanya bofu marembo hana kaza ati ndashaka ko mumpeza inguzanyo ya miliyoni 3. Bagahita bafata ya mafaranga yawe bakayaheza, yarangiza akagenda akabati banki yarigira amafaranga rwose, mbasabye miliyoni 3 bahita bazimpa ndiriwe nja kuri. Undi nawe akagenda mare bakayakoresha, yarangiza akazana inyungu, ya nyungu bakazayikwishura mwa yawe n'ibindi. So ubwo n'ubwenge rero bw'isi. Nukuvuga ngo n'ubwenge butwigisha ibya hano ku isi ukuyemo ikintu cyitwa Imana. Kuko muri economy ntabwo bazakubwira ngo uzirinde kuriganya, ngo uzirinde kubesha, ngo uzirinde baravuga ati umenye gusa uburyo ukipinga amafaranga y'abaturage. Wewe gusa ugwanira inyungu, banki yacu ntigafunge kandi twaguhaye akazi. Bakirwa batwirukanka bavuga ati ninde ushaka loan, ninde ushaka inguzanyo, turaguheza yangaye uzaduheza pora ariko twishuremwo n'inyungu yacu. Tukaza tukabati banki rwose ziradufashije kandi nibyo. Ubwo n'ubwenge bwa hano ku isi, nibwo bwenge bwitwa bw'inyamaswa abantu. Hakaba rero ubwenge bwa gatatu yavuze ngo n'ubwenge bw'iki? Bw'abadayimoni. Ko murakurikira uko ijambo ry'Imana ryavuze, donc kategori ya gatatu n'ubwenge bw'abadayimoni. Ubwo bwenge n'ubwenge nabwo buriho kandi burimo bukora cyane muri iki gihe cyacu. Si niki gihe gusa, bwabayo kera kuva mu isezerano rya kera. Nibwo bwenge bukorera mu bapfumu n'abarozi n'abakonikoni. Nibwo bwenge bukorera mu bantu batubaha Imana. Bwo nubwo abadayimoni. Kandi Bibiliya iravuga ngo birashoboka ko marayika wo mwijima Satani ubwiwe ashobora kwihindura agakora ibintu bimeze nk'iby'umuntu w'umunyamwuka, agakora ibintu bimeze nk'iby'umuntu w'umunyabwenge, agakora ibintu abantu bavuga ngo uyu muntu koko afite ubundi bwenge twebwe tutazi. Ariko Bibiliya ikavuga ngo ubwo n'ubwenge bw'abadayimoni, ntabwo ari ubwenge bw'Imana. Bushobora kuvuga mu ndimi, bushobora guhanura, bushobora kukubwira ngo ejo tukaje mu mujyi tubonye uzagira ikibazo mu muhanda. Bushobora kukubwira ngo twabonye ko wari ufite gahunda izi nizi, none ga uzireke tuzijemwe cyangwa uzikora. Ubwenge bw'abadayimoni ni ubwenge bugoye ndetse kurusha ubundi bwose bwakavukira. Ubu ni bwo bwenge bwakoreye mu mwana w'umukobwa igihe Paulo na Sila bari bagiye kuvuga ubutumwa. Baciye ahantu ngo umukobwa umwe yamaza arabakurikira yamahanura arerekwa amenya n'ikibarimo. Aravuga ngo aba bantu mubona
ni abagaragu b'Imana isumba byose, bakorera Imana, n'abakozi b'Imana mu yandi magambo. Ndetse akavuga ngo mugira ute mubumvire icyo bavuga cyose, muzaza mucumvira niba bategeka mugikore. Ariko ubwenge bari bafite ntabwo bwari ubwenge bw'Imana, ntabwo bwari ubwenge bw'abantu, bwari ubwenge bw'abadayimoni. Kubera ko impamvu ari ubwenge bw'abadayimoni, uwo munsi nyine Pawulo amaze kubona ko bo barimo bumva babaye deranje mu buryo bw'umwuka, hari ukuntu bumvaga uyu muntu arimo kubabangamira, barabati no, uyu mwana ibi arimo kuvuga ntabwo ari ibyo yavuga, si umwuka w'Imana wabimuvugisha. Uyu ndi turi kumwe mu gikundi cyacu, si uwacu. Umwuka umurimo urimo kumuhishurira bino ntabwo ari umwuka w'Imana. Ngo bahita bavuga ngo mu izina rya Yesu muvemo, sohoka dayimoni, sohoka. Ikikwereka ko ari umwuka wa shitani, ngo guhera uwo munsi ntiyigeze asubira kandi kwerekwa. Kandi iyo usomye neza Bibiliya izivuga ngo uwo mukobwa bari baramugize business, yari afite company, nako yari nk'igishoro muri company ya ba boss biwe, kuko ngo bari baramushize ahantu, umuntu akaza akavuga ati ndashaka ko musabira kuri iki niki, bakabwira uyu mukobwa ngo ngaho tubwira amakuru y'uyu muntu, duhe fishe yiwe. Agahita avuga ngo yavutse kuri izi tariki, nyina yamugize gutya, byagenze gutya, nuku. Hanyuma rero nuko bimeze. Ngo birangize noneho bamaze kumukuramo uwo mudayimoni, business ngo irafailinga, irapfa. Ubucuruzi bari bafite burarangira, burafunga, ni nka banki ya Homes. Noneho ngo babaririje amakuru ngo basanga umuntu wakoze icyo kintu ni Pawulo na Sila. Barabafata kubera ko bari bafite umwuka utandukanye n'uwabo, ngo bagira gute, barabafunga, bashira muri gereza. Harya muza muri ngo Pawulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka. Bari bafungiwe iki? Ari gihe turirimba ibintu tutazi inkomoko yabyo. Bari bacasha umuntu urimo umwuka w'ubwenge bw'abadayimoni. Kandi dukeneye imbaraga z'Imana zisohora umwuka w'abadayimoni, wishushanya ukigira nk'umwuka w'Imana. Munishererimbye ngo sikuyajua kama ndivyo yalivyo mpaka Roho aliponionyesha shetani anavyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru. Amejigeuza kwa siri, ntabwo gabigaragara. Ni ibintu bikorwa kandi biremereye, ni ibintu biri mu mega church yitwa ngo arakomeye, akorera Imana, ariko bakoresha umwuka w'abadayimoni. Watu wa Mungu bila kujua hata wameanza ngo mukozi w'Imana, mukozi w'Imana, mukozi w'Imana. We have to be careful. Tugomba kuba maso, tugomba kuba maso, kubera ko hari ubwenge bw'abadayimoni burimo gukorera mu nzu y'Imana muri no minsi ya none. Ubwenge bw'abadayimoni ubu ngubu nibwo uribuka hari umunsi ngo Pawulo na Petero ngo yarimo akiza abantu. Muribuka ko Petero yageze ahantu igicucu ciwe kikaza gikiza abantu. Noneho umugabo witwa Simoni w'umukonikoni mu gice cya 8 ngira ngo kibyakozwe n'intumwa, ngo abona abantu bafite imbaraga zidasanzwe, kuko ngo uyu nguyu yabaga i Samariya, kandi ngo yari yarafunguye ikanisa rinini cyane, agira n'abayoboke benshi. Abantu baramukurikira, barabati nta wundi muntu twigeze kubona n'imbaraga ngizi, kuko yari umupfumu agapfumura ibintu nyine, abantu bakamukurikira kubera ibyo babonye. Umunsi umwe ngo abona ibyo ba Petero barimo, arabati no, ibi bintu ntabwo bisanzwe, we are not used to this kind of spirit. Turashaka kugira ngo tumenye uyu mugabo. Ngo aragenda arabegera ababwira ati se ko mfite udufaranga hano, nta kuntu no baranja kabaheza gasabune mukamba kuri izo mbaraga kugira ngo nanje nizaza nkora ku bantu bahitoye. Nuvuga ngo hari ukuntu yabikoraga, ariko nyine akoresheje izindi mbaraga zitagize, ariko abona facility, abona uburyo babikora biri byoroshe, arabati ngomba kubona izi mbaraga. Hanyuma noneho Petero ngo aramusubiza ngo biragatsindwa. Impano y'Imana ntizigurishwa, ntabwo twoguheza ibi bintu, ntabwo bigurwa, ntabwo twabiguza amafaranga, byavuye ku Mana. Duheze Imana icubahiro. Haleluya! Dukeneye rero umwuka w'Imana
utandukanya imyuka y'abantu, y'isi, y'abadayimoni. Hepfo avuga ubwoko bwa kane bw'umwuka. Haleluya. Umwuka w'ubwenge buva mu ijuru. Ku murongo wa 17 aravuga ngo ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere bugira ibiburanga. Ntabwo ari ubwenge gusa umuntu ashobora kubona ngo uhita uvuga ngo uriya muntu afite ubwenge bw'Imana. Icya mbere ngo buraboneye. Kubonera ni ukuvuga ngo ni ikintu kiri pure. Urabona amazi atarimo ibirohwa batetse cyangwa se bashize muri filtre akaza ameze neza atarimo umwanda, ari amazi aba ari pure, ari pure. So ubwo bwenge rero iyo buvuye ku Mana buba bushongonoye, buraboneye. That's number one. Ni ikintu cya mbere gishobora kukwereka itandukaniro ry'ubwenge bw'abantu n'ubwenge bw'Imana. Icya mbere buraboneye. Tushobora kubonamo agatokozwa na gato mu mivugire yabwo, mu mikorere yabwo, mu miterere yabwo, n'ubwenge buboneye. Icya kabiri bugira gute? Turimo turasoma ku murongo wa 17 igice cya 3 Yakobo. N'ubw'ineza buraboneye. Icya kabiri n'ubw'amahoro. N'ubw'amahoro. Haruguru twasomye bavuze ngo n'ubwenge bw'amakimbirane n'intonganya. Buriya bw'isi, bw'abantu, bw'abadayimoni. Ibiburanga ni amakimbirane n'intonganya, ni imivurungano, ni ibibazo, ni intambara. Ariko ubwenge bw'Imana ngo icya mbere buraboneye. Icya kabiri bushira imbere ikintu cyitwa amahoro. Ahari ubwenge bw'Imana ntabwo hashobora kuba umuvurungano. Harangwa n'amahoro n'ituza. Nubona abanyabwenge babiri barimo guhangana ariko bagahangana mu buryo butari ubw'amahoro, burimo intambara, uzamenye ko aho hantu hatarimo ubwenge bw'Imana. Ntabwo buva mu ijuru ubwo ngubwo. Kuko nimba hari ibiburanga, icya mbere nuko buboneye, icya kabiri n'ubw'amahoro, icya gatatu n'ubw'ineza, icya kane bwemera kugirwa inama, buri hambo, buroroshe. Iyo umubwiye ngo iki kintu si cyo, ntabwo avuga ngo no, navuze turahangana. Uzamenye ko mama yabyaye, uzamenye ko naje ndi umugabo, uzamenye ko naje nkomeye, tuzahangana, tuzarebana nawe. Ico gihe rero ntiba bikiri ubwenge bw'Imana. Amen. Bwemera kugirwa inama ku buryo muganira bati nari namaze kwidetermine, nari nafashe umwanzuro, ariko kubera ko ungiriye inama ndahinduye. Bwana zifiwe sana. Amen. Ikindi kandi ngo bwuzuye imbabazi. N'ubwenge bubabarira. N'ubwenge bubabarira. Kurya nubona umuntu uzi kubabarira uzamenye ko ari umunyabwenge. Ibipfu nibyanga kubabarira. Ibipfu nibyanga gusaba imbabazi. Ariko numva umuntu asabye imbabazi, yaba ari gusaba umugore wawe imbabazi cyangwa umugore wawe kugusaba imbabazi no kuzisaba abana, buriya ni ikimenyetso, ni sinye y'ubwenge. Imbabazi, forgive, n'ubwenge bw'Imana. Nta muntu ushobora kubabarira adafite ubwenge bw'Imana. Iyo ababariye gusa nyine bijya bya nyirarureshwa ashobora kukubwira ati yego birarangiye, ariko iyo adafite ubwenge bw'Imana akipinga, abika inzigo, n'inzika akabati aho tuzahurira uko bizagenda kose uriya muntu tuzabonana. Kiranga rero ubwenge bw'Imana bugira imbabazi. Amen. Ntibunagira gusa ngo bwuzuye, mu yandi magambo buri full, buruzuye imbabazi. Icya kane ngo n'ubw'imbuto nziza, bugira imbuto nziza. Icya nyuma igikurikira icya nyuma ngo ntabwo burobanura ku butoni. Kurobanura ku butoni ni iki? Favoritisme, igipendereo iri wacu niyo terme twakoreshaga. Kurobanura ku butoni, kugira nkunzi, kugira umuntu umwe uri priorite kurusha abandi. Ubwenge bw'Imana ntabwo burobanura ku butoni. Buriya muzareba abantu b'abanyabwenge, iyo ageze mu bana b'umwana, yagera mu bakuze akabukuze, yagera mu bize akaba uwize, yanagera no mu baswa agasa n'umuswa. Ariko nubona umuntu ari ibyimbya. Donc twigeze kuba kuri kaminuza turi Burundi, hari umuhungu w'inshuti yanje twiganaga ico gihe, akambwira ngo ariko ngo ni gute ngo uzugendana nawe, kandi uko n'abana twabanaga muri korari, hari abaririmbyi twese turirimbana. Burya abantu baririmbana ni nkaho muba mungana,
babangana muba munagize ariko nibwo tuzugendana na buriya donc agahita anyereka ko nyine mba nisuzuguje n'igi umuntu usanzwe. Ariko ubwenge n'ubumenya kutarobanura abantu ku butoni. We never know. Hari igihe rimwe na rimwe bano bantu dusuzugura ejo dusanga aribo turimo gusaba service. Hari igihe dusanga bano bantu turimo gusuzugura uyu munsi wa none aribo bazadukamira, aribo bazatugirira umumaro kurusha abo twari dutekereza ko aribo bafite umumaro. So niyo mpamvu rero iyo umuntu afite ubwenge amenya kutarobanura ku butoni. Icya nyuma aravuga ngo ntabwo buryarya. N'ubwenge butagira iki? Uburyarya. Hari ubwenge twize bwo gushushanya, ubwo gupretendinga muri terime y'Icyongereza. Nkamasa nkaho nkundana na Ndizeye. Twahura tugaseka, twahura tukagira gute twishima, kama ati ndagukunda nkanabisubiramo. Ariko mu mutima wanje fitemo akabugita gacyaya cyane bati uriye nubwo muboneye akaryo no murangiza no mukuraho. Twobonana. So ubwo deja n'uburyarya. Kandi ubwo ubwenge buva ku Mana ntabwo bugira uburyarya. Iyo ari yego ni yego, na oya ni oya. Amen. So ndatekereza ko rero muri iyi si irimo impinduka nyinshi, irimo ibintu bidusaba kuba maso cyane. Urabona nk'abantu bize kera za computer zitaraba, cyangwa se bagikoresha amadaktiro. Ni bande bakoresha daktiro cyangwa se bazibonye? Daktiro murazizi? Wenda abantu bumubwiye daktiro ntiyomenya icyo arico. Dactylographie nibijya bakoreshaga byo gusezisa bakubita cyane bikanasakuza. Donc umuntu wize kuri cyagi umuhaye laptop bunyine cyangwa kama desktop zizo muri office ashobora gucanganyikwa kamera nk'utarize kandi yarize à l'époque. Nuko ngo tugomba ubwenge nibwo kumenya, ukamenya kuva muri analog ukinjira muri digital, ukamenya kujana nibihe. Hari umugabo nkunda cyane witwa Daniel. Bibiliya iravuga ngo igihe yamaze gusobanura inzozi ngo umwami yaravuze ngo se twobona he umuntu wuzuye ubwenge, wuzuye umwuka umeze nka Daniel? Yoboneka hehe? Nuvuga ngo yari umuntu uri exceptionnel, yari umuntu w'indashikirwa, umuntu udasanzwe. Kandi kubera ubwenge bwe byatumye akorana n'abamperere, abami bagera kuri 4. Niyo muntu wenyine kuri Nebukadinezari yarakoze kandi abakwibere kubera ubwenge bwe bwo kumenya kubana. Akorana n'uwitwa umuhungu we witwa Belshazzar, arangije akorana n'uwitwa Dariyo, ndetse agera no ku ngoma y'uwitwa Kuro. Can you imagine? N'ubwenge bwayo muhesheje. Amen. So ni ngombwa ko tugira ubwenge. Paulo rero ajye gusengera Abaefeso aravuga ngo maze kumva uburyo mushikamye mu by'umwuka, mukomeye mu gakiza, ngo mbasengera urudasha. Ibaze abantu bari bakomeye mu gakiza kandi bashikamye, nta kibazo bari ni ngaho nta kintu yagombaga kubasengera. Ariko aravuga ngo hari isengesho ndasiba kubasengera buri munsi, nukugira ngo Imana ibuzuze, apani baheze, ibuzuze umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Ndeze Imana icubahiro. Haleluya! Bwana zifiwe sana. Nukuvuga ngo iryo ni isengesho umuntu ashobora gusengera uko byaba bimeze kose. Uko byaba bimeze kose ni isengesho ugomba gusenga. Kandi uyu Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 yaravuze ngo ariko nimba hari ubuze ubwenge muri mwe, ntagende kubwigira makerere, ntabushakire muri Google, ntagende kuri YouTube, agenda apfukamisha amavi yombi abusaba Imana. Kandi ngo Imana ibutanga itimana ndetse itishama. Nukuvuga ngo uyu muntu asabye Imana ubwenge itibimuha hatabanje kubaho deliberation, hatabanje kuba kwiga no gusuzuma. Demande y'ubwenge yigeze ku Mana, Imana ngo ibutanga itimana kandi itishama. Dufite ingero z'abantu benshi basabye Imana ubwenge. Uwitwa Salomo, Imana yaramubwiye ngo amaze gutamba ngo ibitambo 1000 ku musozi umwe yarariho, Imana ngo iranezerwa ikogwa ku mutima. Yamevuga ngo Salomo nsaba ikintu cyose ushaka.
Salomo aravuga ati ndi umwami, ndi umwana mutoya, nkeneye icubahiro, nkeneye ko abantu bantinya, nkeneye ko abanzi banje mbanetraliza, nkeneye ko ibintu bigenda neza, nkeneye ubutunzi. Ariko aravuga ngo ibyo byose I think ntabwo biri ngombwa, ntibikenewe cyane. Hari ikintu mbona cyihutirwa by now. Aravuga ngo man, ndasaba ngo mbe ubwenge. Mbabazi ikibazo, Imana yigeze ibumwima? Yaravuze ngo yayunsabye ikintu kidashoboka? No, yahise ikimuheza, kuko yaravuze ati uyu muntu yasobanukiwe kabisa, yamenye ikintu kiruta ibindi, yamenye ikintu cy'ingenzi, imuheza ubwenge. Bibiliya iravuga ngo mubabayeho before, mbere ya Salomo, n'ababanye nawe n'abandi bazakurikira. Ndubona ko dufite abanyabwenge hano, ariko nta muntu ufite ubwenge nk'ubwa Salomo, kubera ko yabugize icyifuzo abusaba Imana. Amen. Natwe rero dukeneye gusaba Imana ubwenge. Hari ijambo riri mu mubwiriza riza rivuga ngo ubwenge ni ingenzi, ni ingenzi. Iyo bavuga ngo ikintu cy'ingenzi ni hari version zimwe z'icyongereza ziravuga ngo ni principle cyangwa se ni principale, ahandi bakavuga ngo ni supreme. Ubwenge ngo buri hejuru, burenze ibindi byose. Ndetse akavuga ngo biramutse bibaye ngombwa ngo wafata ibyo utunze byose ukabigurisha, ukabikonvertisa mu gushakisha ubwenge. Amen. Hari ibintu rero bituma umuntu aba umunyabwenge. Ikintu cya mbere no kubaha Uwiteka. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ataragira iyo ndangagaciro yo kubaha Uwiteka, aba ari umuswa kandi apfana ubuswa bwiwe. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Icya kabiri, wenda reka mbivuge nihuta kugira ngo nsoze. Icya mbere ni ukubaha Uwiteka. Icya kabiri ni ukusaba Imana, gusaba Imana ukabigira icyifuzo mu gitondo na nimugoroba, ukadusenga ngo Mana mpa ubwenge. Icya gatatu ni ukugendana n'abanyabwenge. Hari ibyanditswe nari mfite ariko ntabwo ndi bubisome kubera impamvu z'umwanya. Kugendana n'abanyabwenge. Icya kane ni ugutegera, to listen, kumva, gutegera ubwenge. Buriya hari ibintu byinshi bitwigisha ubwenge, ariko ntidushaka kubyumva. Uzarebe playlist yawe ibyo utelesharja kuri YouTube no kuri hehe simbizi, wibaze ngo ese hari ubwenge mbyumvamo? Iyo ndimo gutegera ibi bintu hari ubwenge mbyigamo? Hari ubwenge binyigisha? So iyo utegera abanyabwenge, iyo utegera ubwenge, uba umunyabwenge. Amen. Ikindi cya gatanu ni ugusoma, kwiga, gusoma, ugasoma ibitabo by'ubwenge. Kandi kimwe mu bitabo mbarekomanda surtout nk'abantu b'urubyiruko ni igitabo cyitwa Bibiliya. Iki ni igitabo kirimo ubwenge bwose, surtout igitabo cy'imigani cyanditswe n'uyu mugabo twavuze wasabye Imana ubwenge. Salomo niwe muntu wanditse ibintu by'ubwenge, kandi igitabo cy'imigani kiri pratique, nta teori bamwe. Nuko ngo ni igitabo kikwigisha imibereho ya hano ku isi ariko ishingiye ku ijambo ry'Imana. Amen. Iyo usomye igitabo, hari umwana umwe yigeze kuvuga ngo ni gute umuntu yosoma igitabo cy'imigani yarangiza akabigipfu. Icyo ni ikibazo tugomba kwibaza. Ni gute umukristo yotunga imigani, igitabo cy'imigani, yarangiza akabigipfu akananirwa kubana n'abandi? Ufite ikibazo. Hariho nk'imirongo nkingahe biri mu migani aravuga ngo ntukajye ngo ibyo kurya by'umuntu ufite ijisho ribi. Kera ako kantu nakandu k'ubwenge. Ahandi akavuga ngo ntugahoza akarenge ngo mu nzu y'umuturanyi wawe, ngo kugira ngo ataguhararuka yarangiza akakwanga, akakubwira ati twaraguhazega uzabe nkugabanya ibintu byabaye byararenze. Donc n'utuntu usoma ugahita wumva nta kantu kajanye n'ubuzima bwa buri munsi. Ni byiza ko dusurana, nanjye nzasurana, kandi ni byiza ko tugira urukundo. Amen. Ariko tuze dusoma imigani tumenye aho tugomba kugarukira. Hanyuma rero indi nzira ya gatandatu ni ukugira umutoza cyangwa se umuntu wigiraho sometimes. Buriya umugabo witwa Samweli iyo ataza kugira amahirwe ngo abane na Eli, aba yarakoze amakosa menshi muri ministeri, aba yarakoze ibidakorwa. Ariko kubera ko yakuriye mu birenge by'umusaza umurusha experience, uwo ashobora gukura inspiration,
mwibuke n'igihe Imana yamuhamagaye yaza yitaba akaja kwa Eli akabatse umpamagariye iki inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu agera aramubwira ati no niwumva iryo jwi uribwire ngo karame mwami nditabye. So you have to ukeneye umuntu w'umumenta, umuntu ukugira inama. Hari abantu bakunze gukoresha amaterme ngo ya pere spirituel, ngo data wo mu mwuka, umujyanama wo mu mwuka, inshuti yo mu mwuka. Yego, ni wa muntu ushobora gutura ikibazo cyawe ukavuga ngo I need some advice, nkeneye kungira inama, hari ikintu ushaka gukora, hari ukuntu Imana irimo kunganiriza muri iyi minsi. Ese hari icyo wanganiriza? Nibo bantu bari bameze nka ba Timoteyo bakuriye mu birenge by'abagabo bitwa ba Paul. Ni ukuvuga ngo dukeneye abantu byibuze twigiraho, apana kuja kuri Google ngo urebe uko Beyonce, Rihanna, whatever, ba Messi, ba Cristiano, ngo uko yishizeho tatu ngo nawe wishize ngo urahita uba umustar. Numara utangire kugenda ingendo tutazi tutamenyereye. Nuvuga ngo inspiration umuntu ayikura ku muntu yigiraho. Ninde cyitegerezo cyawe ku buryo uvuga ngo this is my mentor, uyu niwo muntu nigiraho byibuze ibintu bimwe n'ibi. Ubwenge ni ikintu dushobora kwigira ku bandi. Cyanyuma ni observation, kwitegereza. Buriya iyo pastor ahagaze hano muba murimo mwitegereza. N'ubu mpagaze hano, some people, hari abantu wenda barimo kuvuga ati uriya muntu ibyo bibazo mufite nyine. So kwitegereza rero, umuntu ashobora kwitegereza akiga ubwenge, ukareba uko umuntu avuga, ko agenda, uko atambuka. So ariko izo nshaka kuvuga ni kwitegereza ufite intention, ufite intego yo kwiga ibintu byiza byongera bwa bwenge bwo kubaha Imana. Hari ahantu Bibiliya ivuga mu Migani 6:6 ngo wamunye butewe genda ugire gute, wegere usange ikimonyo maze ngo wige ubwenge, ngo ucitegereze numara wige, ngo ntabwo kigira store, ntabwo gistokinga, ntabwo kibika ibyo kurya, ngo ariko kimenya kwiteganyiriza ibyo kizarya mu gihe ciki. Duheze Imana icubahiro. Haleluya. Mbonye abantu batangiye kurambirwa. Inyungu z'ubwenge: iya mbere, ubwenge bufasha nyirabwo kugira ubuzima bwiza. Buriya umuntu afite ubwenge bw'Imana habe n'ubuzima bwe, health, sante iyisanzwe iba nziza. Mu migani kangahe? 4:3 haravuga ngo ubwenge ngo butuma ngo ugira imisokoro myiza n'amagufwa yawe akamera neza. Ndimo ndaparaphrase wenda kugira ngo ndaza gufata umwanya wo gusoma, ariko ni ikintu kiduhesha imibereho myiza n'ubuzima bwiza. That's number 1. Ishaka kabiri ngo ni isoko y'ubugingo. Imigani 16:22. Icya gatatu, ubwenge nibwo bwubaka urugo. Ndashaka kubabwiza ukuri, ntabwo ubwenge bwubakwa n'amafaranga. Ntukanashake n'umuntu kubera ko afite amafaranga, cyangwa ntugashakwe n'umuntu kubera ko afite amafaranga. Uzashakwe n'umuntu bitewe n'icyo wamubonyemo. Number 1, ubwenge afite. Number 2, iyerekwa. Wese uyu muntu arimo aramakinga icyo ushaka kuba ejo. Amen. Kubera ko biriya bavuga ngo urukundo ibiki ni ibintu bishobora guhinduka demo malotre, ni ibintu bishobora guhinduka bitewe n'impamvu runaka. Ariko kimwe mu bintu byubaka urugo, biravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi kujijuka, ubuhanga ngo nibwo bwuzuza ibintu muri rwo. Cyanyuma, ubwenge ni uburinzi, ni protection, ni shelter, n'ubwugamo. Mubwiriza 7:12. Ndagira ngo rero tugire icyifuzo cyo gusaba Imana kugira ngo iduhe ubwenge. Nababwiye ngo isi irimo akavuyo kenshi cyane, irimo amakuru menshi cyane none tugomba no kumenya ko hari ibindi byiyongereye. Kera twaravugaga ngo les paroles s'envolent, ariko ngo ibyanditswe birasigara. Ariko ubu nyine siko bimeze. Byarahindutse, ahubwo amagambo niyo asigaye agumaho cyane kuruta ibyanditswe. Ushobora kwandika message ukayisiba, ariko ijambo. Niyo mpamvu mvuga ngo nunagira n'amahirwe yo guhagarara hano, cyane nkatwa abayumbe, abanyamasengesho, uzaza umenya uburyo ukoresha iyi microphone. Amugabo muzi uri mu gukatutunda akadushira ku ntuza, abantu bakirwa baseka. Buriya rero niyo mpamvu tugomba kuba maso cyane kugira ngo ibintu uvuga
bize kuba ari ibintu biza kubaka abantu, zubaka sosiyete. Niba naho ngombwa uvuga ibyo wateguye, apana kuvuga ngo ndashaka. Ushobora wahawe yerekwa, ariko iryo yerekwa wenda ntirikenewe kuvugwa ako kanya. Allo, Paulo yigeze kwandikira igice Abakorinto ba mbere 14 umurongo wa 12. Aravuga ngo nuko rero namwe ubwo mushikamira kubona impano z'umwuka, aba ariko murushaho gushishikariza kuzunguza to benefit, kuzunguza itorero. Ngo ku murongo wa 13 ngo nuko uvuga ururimi rutamenyekana asabe kugira ngo ahabwe no gusobanura. Iyo nsenga, uwo ni Paulo arimo kuvuga, iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, umwuka wanje urasenga, ariko ubwenge bwanje ntibugira ico bwungura abandi. Amen. Nuko noneho ngire nte? Atanga conclusion, aravuga ngo nzajya nsengesha umwuka wanje, ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge. Nzajya ndirimbisha umwuka wanje, ariko nzajya ndirimbisha n'ubwenge. So ubwenge ni ingenzi muri byose, mu masengesho, mu biki, ibintu byose dukora dushiremo n'ubwenge. Imana ibahe umugisha. Amen.